Ndagusuhuje neza kandi nguhaye ikaze. Njyewe nitwa Prince Robert, uyu muyoboro witwa Prince Robert Rwanda. Warakoze gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Reka nguhe ikaze nje muri update news cyangwa se amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Uyu munsi turaza kwibanda ku ntambara iri guhuza Repubulika ya Iran ndetse na Israel, utibagiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko iyo uvuze Israel mu matwi yawe, iyo hadahise hazamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, menya uba utazi neza Israel, kuko uyu munsi Israel kubakurikira amateka twavuga ngo ni umwana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kubazi iby'ubwiru cyangwa se abazi ibihishe hirya no hino mu mabanga y'isi agenda nuka, navuga ngo Israel ni papa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Mwagumye kumva byinshi bigiye bitandukanye bivugwa muri iyi ntambara, ko hagenda hagaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bimaze gusa nkaho bimanika amaboko cyangwa se bimaze gutsindwa. Urugamba byatangije, abantu benshi ntabwo baramenya impamvu uyu munsi Iran iri gutsinda ibi bihugu byigize ibihanganye cyangwa se byigize abapolisi b'isi. Nuko hashingira ku mateka, hagashingira ku bukungu, hagashingira ndetse no ku cyitwa iyobokamana. Ni ibintu byahanuwe bivuga ko Iran izatsinda iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayishoyeho. Hanyuma ku bareba ibijyanye n'ubukungu, uyu munsi impamvu Iran ikomeje kugarika ingogo cyangwa se kwisasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni akaboko kari inyuma yako, kari inyuma ya leta ya Iran. Ibihugu byose bya BRICS uyu munsi bimaze kwifatanya na Iran muri uru rugamba, cyane cyane Abashinwa, Abahinde, South Africa, Abarusiya ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye bishyigikiye Iran. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zerekana yuko zifite ububasha, ubudahangarwa ndetse zikomeye, yaba mu kurwanira mu kirere, kurwanira ku butaka ndetse no mu mazi. Ibi bihugu byagiye byiga strategy nyinshi zigiye zitandukanye, nk'ubu amamisire menshi Iran iri gukoresha ari kugenda atungura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akanatungura na Israel ubwayo, kuko Israel yarashyizeho ingamba zikomeye zo kurinda ikirere cya Israel, kurinda abaturage mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ndetse yewe bagenda bakora ubwirinzi bugiye butandukanye kandi bukomeye, ku buryo abantu benshi babonaga yuko Iran itaba yageza n'izi saha ikiri kurwana. Ariko ikigaragara, ukurikije amagambo y'abategetsi bagiye batandukanye, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Donald Trump nyuma yaho avuze ati ndaza kubarasa kandi nimudashyira hasi agapira. Ariko Iran yakamejeje iravuga ati nimwe mwadushoyeho intambara, nimwe mwatumye twinjira mu rugamba, nimwemere mushyire hamwe turwane. Abahanga bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bameze nka wa mugabo uri kurwana n'undi, yamara kumujya hejuru, yamaze kumuniga ati mumunkure hejuru ntamurangiza, cyangwa se mumunyize namwica, ariko yamutaye uwakajwiga. Birashoboka ko opsiyo ya nyuma ishobora kuzaba opsiyo Samson, ariko kugeza uyu munsi rwose mu bigaragara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bikomeje gutsindwa muri iyi ntambara ku buryo bugaragara, yaba ibikoresho byazo bigenda byangizwa n'izi ntambara, yaba ubyangirika mu bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bigenda bivugwa muri iyi ntambara. Ni nyuma yaho Iran ifashe umuhora wa Hormuz ikawufunga. Ikimara kuwufunga rero, hari ikintu kidasanzwe cyabaye ku bihugu by'i Burayi ndetse no ku bihugu biri muri Amerika, yewe n'ibibi bya Afurika. Igihugu cyose gishigikiye OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yarafunze, ifunga peteroli. Ibiciro bikaba byakomeje kuzamuka bya peteroli ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye. Nahoze nkurikira ikiganiro umwe mu banyamakuru b'aba influencer hano mu Rwanda witwa Mwanafunzi ari gusesengura, avuga yuko ndetse no mu minsi mike abahinzi benshi bagiye batandukanye hano muri Afurika ndetse n'i Burayi ndetse no muri Amerika bashobora kuzahura n'ikibazo gikomeye, kuko uyu muhora wa Hormuz ni umwe mu mihora ya supplyingaga ifumbire mvaruganda zerekeza mu migabane myinshi igiye itandukanye yo mu isi. Ariko uyu munsi bamaze kuwufunga, uri gukoreshwa mu bihugu bishyigikiye Iran gusa, ubwo ni mu Burusiya, Ubuhinde ndetse n'Abashinwa na South Africa nk'uko nakubwiye bahuriye mu muryango witwa BRICS.
ariko ibihugu byose byifatanya na Israel na Amerika uyu munsi birafunze, ariko ibihugu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane ibihugu by'i Burayi byamaze kubona izi ngaruka, bisa nkaho byiyomoye. Urabizi ko iyo Amerika yateraga yagiye ihamagara Ubwongereza, igahamagara Ubutaliyani, igahamagara Ubudage, igahamagara Espagne ndetse n'Ububiligi n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ubufaransa, ikavuga ati muze twinjire dufatanye urugamba tujye mu ntambara. Ibihugu by'i Burayi rero bisa nkaho byanze neza burundu gufatanya ni na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel nyuma yaho ishoye intambara kuri Iran, kuko ni ibintu basanzwe bazi, kuko bagiye bagerageza kera cyane gusenya Iran bikanga. Rero ibi bihugu bisa nkaho byanze kujya mu ntambara ku buryo bweruye, bitewe n'uko byabonaga ko ibihugu byagiye byose byifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane nk'ibihugu by'Abarabu, za Katari, za Jordani, za Arabia Saudite, Iran yagiye ibishegesha. Rero abanyaburayi nabo baravuze ati nitwifatanya na Amerika ishobora kuzaturasa, kuko Iran isa nkaho iri hafi y'Uburayi kuruta uko yaba iri hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu rero bisa nk'ibyanga gufatanya nabo. Mu minsi yashize nababwiye ko umugabo witwa Benjamin Netanyahu yamaze gutabaruka. Mbona abantu bamwe ntabwo bari kubyumva, ariko ukurikije ibimenyetso n'uburyo bigaragara, uyu mugabo rwose ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri asa nkaho yari yamaze gushiramo umwuka. Nyuma yaho barashiriye Ayatollah, uyu mugabo Benjamin Netanyahu, Iran ubwayo yarafashe ibisasu ibyohereza ku nteko cyangwa se ku nzu ya minisitiri w'intebe. Icyo gihe rero Benjamin Netanyahu yarari muri Prime Minister House, ari mu kazi, baramurasa, nibwo banarashe n'umuvandimwe we. Bemeza ko yatabarutse umuvandimwe we, ariko bo barabihisha. Rero mu minsi yashize abantu bazi gukurikira amakuru neza bemeza ko uyu mugabo yaguye mu Budage. Ni nyuma yaho bari bamurashe agakomereka, bikaba ngombwa ko Israel bihisha abaturage bayo ndetse n'abanyamerika bakagerageza ukuntu babihisha. Ubwo rero uyu mugabo baramufashe bamujyana bakije indege bamujyana mu bihugu by'i Burayi, byanga kumwakira kugeraho Ubudage bumwakira. Bumaze kumwakira birangira atabarutse. Mwagiye mubona amavideo menshi agiye atandukanye no ku rukuta rwa Prime Minister wa Israel ko nyuma yaho havugiwe iyi nkuru y'urupfu rwa Benjamin Netanyahu, mwagiye mubona ko ama AI generated ariyo ari kugenda akora amavideo post bari kugenda bashyiraho, ukabona ko bemeza ko uyu mugabo yapfuye. Ni nayo mpamvu basa nkaho bari gutsindwa urugamba, kubera ko babizi neza ko umugaba mukuru w'ingabo zabo yatabarutse. Iran ikomeje gukataza no gushyiraho imbuzi ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko basigaje kwikiza Donald Trump. Bati wowe ntabwo tuzakorasa dukoresha misile, tuzakoresha aba agent bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi tuzakwikiza. Abasoma ibijyanye n'ubuhanuzi bo bakomeje kuvuga yuko uyu munsi hari amahembe atatu agomba guhigamira Antichrist kugira ngo abashe kwima ingoma. Iryo hembe rya mbere ryari Ayatollah Khamenei, irya kabiri ryari Benjamin Netanyahu, akaba hasigaye Donald Trump, hanyuma uwitwa Antichrist akima ingoma. Ndetse hari n'abahanuzi benshi bagiye batandukanye bagiye bahanurira Benjamin Netanyahu ko azaherekana ububasha na Antichrist kugira ngo abashe kwima ingoma. Rero amakuru agera kuri Prince Robert Rwanda nuko uyu munsi Iran ikomeje kwatsa umuriro, yewe ejo yahanuye indege ikoresha misile za bombardement ballistique, indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imwe mu ndege za F-45, indege zikomeye cyane, ariko nayo bamaze kuyishyira hasi. Rero abakurikira amakuru bavuga yuko uyu munsi nubwo Israel ikomeje guhisha ndetse n'abantu bari muri Israel bakaba batemerewe gutangaza amakuru, ariko umujyi witwa Tel Aviv usa nkaho wamaze kumusaka. Uko mwibuka Gaza byagenze, uwitwa Benjamin Netanyahu ayirasa akayishwanyaguza, niko uyu munsi na Tel Aviv imeze. Tel Aviv yabaye amatongo. Nahoze mbona abirabura b'Abayahudi, murabizi ko Abayahudi nyabo nyakuri bukuri bari abirabura. Unasomye Bibiliya ukanagerageza no kureba donc caractéristiques zigenda ziranga Abayahudi, bari bari gushaka ukuntu bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba by'i Burayi ndetse yewe no bamwe batangiye kuza muri Kenya bafatanyije n'abazungu ngo bare ko babona ubuhungiro. Ariko bamwe mu Bayahudi banyakuri barakomerewe,
nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimubona ibyo bibaye muzahungire mu misozi inotse no mu manga kugira ngo mubashe kurokoka uyu mujinya. Irani rero ikomeje kwatsa umuriro, gusa nubwo Irani ikomeje kwatsa umuriro, bafite impungenge n'ubwoba yuko Israel ishobora kubona byanze igakoresha yabo siyo Samson. Murabizi igihe Samson yari ari kumwe n'Abafilisitiya yaravuze ngo umfashije uyu munsi bikaba bwa mbere na nyuma, Imana imusubiza imbaraga ariturukana n'Abafilisitiya. Israel rero nayo iri gutekereza kuba yakoresha bombardement za bombe hydrogene cyangwa se igakoresha amabombe atomique, ariko Irani nayo ntabwo yoroshye. Irani ntabwo yoroshye, murabizi ko n'Uburusiya bwamaze kwerura ku mugaragaro, bwamaze gufata ingamba zo kwinjira muri iyi ntambara ku buryo bweruye. Hasigaye Abashinwa, kandi Abashinwa nabo basa nkaho bari gushyiramo imbaraga no guproducinga gufasha Irani kugira ngo ikomeze isavayivinge muri iyi ntambara. Rero iyi si iri muri kawo, iyi si iri muri kawo, nababwiye ngo ni kawo idasanzwe. Si Irani gusa, intambara zikomeje kuba hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye byo mu isi. Abantu iyo tutanga aya makuru tuba tugira ngo mujye kure y'induru, kure y'ahantu abantu barasanira, ariho muvomera amazi. Uwacu yanditse ijambo ry'Imana ryiza, aravuga ngo mu gihe induru zibaye nyinshi, mu gihe urusaku rubaye rwinshi rukomeje kwiyongera, muri urwo rusaku ujye uhamagara umurengezi wawe, ujye uhamagara umwami wawe kugira ngo akurengere, agutabare, akugirire neza. Rero dukomeze dusengere abera bari mu makuba, mu ntambara hirya no hino, ndetse tugomeze tubasabire ku Mana kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Umugabo w'Imana witwa Daniel yaranditse aravuga ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Nuko rero niba ari uko Imana yabitegetse cyangwa se yabigennye, nabwira abizera n'abandi bera bose, Daniel 9:26, n'abandi bera bose ngo nimwiturize mushikame kuva ariko bitegetswe. Twebwe abari mu bwisho bw'isumba byose, abiringiye Uwiteka, tumeze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nimukomeze mugire ibyiringiro bifite ubugingo, musenge kandi mwiringira Imana. Hanyuma ibyago n'amakuba ni byinshi ku bakiranutsi, ariko Uwiteka abafasha muri byose. Ndabashimiye, reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Prince Robert, naho buta. Shalom shalom, mwakoze kubana natwe.